Deputy Chief Executive Member, Deputy CEM ke KHADC Bah PN Syiem ubalongru unoyalam keseng Kongres. Hagasi palay jong katayaw ulong kajingtmu jong keseng Kongres banyatrailang bat ke NPP ha KHADC kadai namar kajingtmu ban penkalano ikikendon juga 6th schedule jong kariti sensyar kari. Habai keren bikinong patay kubor ba Pynksan NCM ula kubor ba kinong kitkam bat kidikot jong keseng Kongres kim sengot tanat keseng ba kanetreilang bat ke NPP. Nrem luang pat ba keseng Kongres kalala ban le shibun ki AKA da kajingidon lang hapo ke Executive Committee ke belayalam da ke NPP ha KHADC. Ulong nadu kesengi ke benengkong habla syemekarai banetreilang bat ke NPP ha KHADC. Tai sani bagi jingtu kalong bat senyang hakamat klan jaga riti dostor ban penne aga jinglong tenrai ki it ki hima bat ki shnong ki ba bapo aga jingkmi jong ka KHADC. Mereka bakam kongsan kadai namar bagi jingtu jong sarkar India ban penkelano ikendon jong 6th schedule kariti sensyari. Bat kumta da kajingidon lang hak Executive Committee onla ban pa aga jing terwa bagi jing ajing mod ki ban yada ya kajat benrio. Kata ke nya thai kum kita ki ke bapunlongi parti bukas jungiru ban ya lang syata tenre ajing hadi pakai komen jong mukul tengah namdon kata ka jisngo ke jong u tenre habakut hi nagaliang jongi kat to kat ni ki nongilam jong Kongres nganong all nganong barok koi idon tang wi kathong badang idon hangnu ro ngindon yu senyang benhei na ka benta ka inang pagi briu ke jongi dia Henry kumbang pina du mennya biang bagi tentang haban snap baru atli skor marba nginum laban go against su ikan sngau jong babun balang le singan nomlong bu basaj laru o ngila saj la hi kata for many mon tenre ibun ki dik pada ki bangidon kampan le tenre ya kata marong ifi very few days ngatrai nimsa take a final call so kani ka jing kernai kani isa baka parti ka sotu ba kani ka jingiatreilang ka NPP kan kata ya ka Kongres kan itu kapinisya siya kata ngahagis ngujung ate ka kajis ngujung paiba babun balang imat hamtam ginong kursan Kongres kata ka di kajis ngujung ki ya kata pi tengteng longi ki nong yalam ngim sutu ka ika main jong babun balang ajing pe jungi ngila persang ban perform bah kuma mapi tenre kajing kwa jong ki kalong banweng de habangnya ngap bah ki babun ki parti bokas lese ngasai pi bah ki social media ki iru ba kimda kham sutunat ya ka polisi jongka NPP jadi saya katakan dia kedau ndai hajing lap jungi hang ni pedang le bun ki babha kami ode kedau ajal ke election MDC na makiti yo kakta ke Kongres la pi ongi kata kam dei bagi jan election MDC makidi la nadu mensua ngafain du benai mensua la persangi ban ong yengi te ka sulong ba nakalang jungi pada ngidang bun kini ki kam ki bangai de ban pendap ngidang susanut hi ban margi bun ki ya ki kam justice sentri ngidang dep ya ga mo ya ga khairim ke bangidang shu dep wood te ngis ngudon kam ba ban pendap ki hindai kan ni ka jing pressure kam dei tang mentan adu mensua